Number 1, Samuel Damloni. Father, one urban quad Christiana Yena, Sechere Odumase. God! Oh, there you go. Bra, who buy the issue? Now the Edika, yes, who see a cat with the mother. Who be Bobby Quadu? Who dear Samu beton dear Freddy Pan or Cat the Yakatan anymore. Onimuna ebende eje option you ada say because who could you asama wo de ba enya baby e sensitive enya rape case it is ana me nkata wani na me de me nyimani wo be so to say it is a won tiase a me friend is case right because the amoyen eto da bia emwa ye dum wo de asama wo wo de asama wo to bi so ye be frɛ again ye friend o kasa ma ni pa na o kasa mo me hwɛ TV na me hu ni pakora me no adi me no de me we de nya issue bia it is a what to media why we just that's because we no body be e bia asama na be kan so bia na nya no kwa it is a me ka to na ni me na nya no kwa me so me nya se adawo to the boys in your court. Okay. Said be ya be. Ai bra, why? Where the anya de bia, wo kra na asam no. Wo di bem, ti de baby. Wo kwa ya so ni, ana wo frɛ nyame. Me a Christian. Wo kwa ya so ni. Good news. Fansa to Bible ni so ni fan. Na bo di Samuel. Sa sama wo be kan. Asama me be kan. E no kore. We need intro. Nyame boa me. Order. Same asamba na ba wo di abeda wo. Me pacho na many lady bi na wo ho. Me pacho ani 2017. And me na wo na nyinse bae. So nyinse na bae no omo free like na me kuskunti e like and should I serious e bia but na woman SOMPA FM. Enti edru ba bi na okaso wanyem. So family ni free e free me father and yenyina ayetena ase so omubisa me enti omubisa me no na me ka kire omo se nyame a but omo se me na me se nyame a na regira na enyawo bi a wo na ada manyawo ana ara na intervals di intervals enti eba na omo se oba a onyem na we dey onimi no ko so eba na sa no na mankasa satana me ko school me final year ntino na many wo me wasi na exams na me yeah enti e woman na me father yes on pesa asem no be tenti bi anto ko fa abaye no ba fie ma na be dey etena ase ko pe me so we dey owo ye enti owo ye no na still na lady no wo fie a ye hwe no so one day Ohan was sorry na call back to the parents no and to call back me passion to call back no and e ba say ne like abofra no ne nana like lady ne papa or far kra no so about 7 months and no de ne bre me parent back say ye nja abofra no ne hwe no na omuntimi hwe akra no oba akra no eba na be ma oba or 7 months no mo de ne buy na fe na all wia usakra kitikiti eti me maame na ahwe like otime maame ntia no hwe na be akwana nya 9 years akwana nya 9 years ya de ne ba 7 months me pa chwana abedi 9 years o 9 years o yo maame ne be hwe no o ma onsi hoda ga na nsi hoda onsi hoda family no kro bia ne ho no ma wasi fi wo say o hwe se di akwana se onsi tie awoche enti e ba na sa no bitu kwan kakra eti me bae no ase nkofo ka no ho asem akwana no ho asem se akro de won se wonyo ba won se and I said no I do way say DNA wo hode a e wo say me koye bi eti me call blueprint e wa hodo and I me koye DNA and I'm on the results na buy and I me ye wow tama kwara am de ko me ko fa kwara fi me ma me nche de ne ba ko se me pa cha akwara no ma me do fan ejura secretary mas aha sako me pa cha good enti me de na buy no tiatum and ye koye test ugo e DNA me pa cha results ni me pa cha blueprint me pa cha enti e buy no na kisa akra no nya me ba di me se me ma munya akukudro na munya ise
enyare we ye nipa obi nu do be obi obi nu do be obi yenim se wa kono wa kofa obi ba se wo SOMPA FM na de ye de na be hye obi mo ja wo nya we de emu oya do obu na topa won wa na eso hwe ne ba ane etu okọ he de emimu no ye ntie be papa e ba cho me koye na o mo se nya me ba na me ye photocopy na me de copy ni bi ko ma parent no se de esi no mo ba na mo bo me charge se me na awo no me koye DNA no abofra ne nya me ba enti mo nje na mo mfre ne yentena se ne nka asem as a family enti eteki be me de ade no ko mo eteki be 1 month ansa na mo frɛ ye back ye ko tena se no mo ka kire me se nipa ba ko nkoye DNA eni o mo mla no mo ko frɛ enti no nipa ba ko nya DNA no me ye na o mo ni hobi enti o mo nyi de betima ba se ya hyehye ho me ne doctor bia ye dai ahyehyɛ won ya akoya ade no ɛna me se ade no blueprint oba ye nye ne enti munim omo ati ase enti aba ansa na omo se me san kofa sika ne yenkoye DNA ne foforo me mfa me sika ɛna me form ba ko na koma ɛna me se me nya sa sika no enti sa omo be frɛ ne ehu de ekɔ no na wo no dia na ahwɛ bi mu omo sisi ano me pese abofra no me de ma omo fana de form ade koma omo ko fa kola no fa blueprint report ne kan na fa ko social welfare ni afrɛ wo wo ye issue kitwa bi na omo nye omo ba so omo so omo ntia ase a omo so ko adi ani bi wo de omo nye wo de ani wo omo to nko ya wo de wo ni 1000 a wo beta tua de akọ adi ani age se bi akola no because of bond bi amo ne na benyanti bi amo pen se bi a etimo gina tena wo se enya hwe na nte sa de a we di evidence ni clear fa ko social welfare ya be frɛ wo omo no ma je omo ba na tena baby we di anya se bia because o ma buya bo wo mo nti ase a wo mo tu betimi afa kola no ene wo no ma koye no mo tua ho ka na sa ka ne de wo de wo tua bi eye tete the judgments ana o mpelisa o sana me hwe eno ano no enti sa o mo mpese on beje sa we na tum wo mo be me say blueprint eye excellent o mo pom fanko India wo mo fanko UK blueprint enya ye stamp position I see ade bi e betumi asi wo mu ne say nke bi akoda no enye maame ne so ba e de ne be kase aso aipo obi ba ne yakukuru ndi naba mewe hwa kwa na bi kan wo de no so we put the maame na nkobi ije ye wo de eti maame ne so nkoye okay maame ne so nkoye we sakola ne ye ne ba sakola ne ye ne ba de a ene ye wono ani be makro ne koda wo SOMPA FM wo de we yi ho afiri eti ametete we ko akola no sakora no we se cheduma se e o me ma eti ko ho to sia welfare na fa wa we ni koma o se asem ni o mo peso meja akola ne be frɛ o na so o mo so o mo ntiase a o mo so be di ani bi ba wo de no na betua o mo na nani ente sakora 7 months de wo so aye bi eti o mo nye no no mo so ngoyo mo hwehwe tie e me fa wa mu tipaye why me se champo oye nkola boni na mo ne nam Ghana hanom mai wabi be me bi enya ebom so ne mo koda ba ku se ebom na mo hwe me mani mu a de aso responsible kakra no mo ko fifa mo kwasiafo sebe kwasiafo ne mo de dawi a na ba obi ba ba mu wa bi a wo ko ne suku ono so na ya ase ne de kote ba ku bia ne ehwe ma o ma hu se we ne wo future ne de abehye no na wo ana onyema na ne maame ma wo na ti kwad na kwotena ba mu akro maame so na wo hwe no 7 months to 9 years mo asi woda mo se hwa na wana akwa ekululu omo wai wase na omo van ejo omo so se ko ayo omo ja we di tete omo kwa omo so se ko di tete se ko nye kroketwa ye from social welfare sami twa so kura na we di evidence we di bi ma wie dadada and a blueprint and so there no shaking one more panko UK and 1 year share Mr. Champo a jalimbo for what a jalimbo a jalambo why a lambo is a robot
Medimanu esi. Ememu wa una mani kwasiabuo ena mai webu memu wa kwasia den. Unya kwofo bi baba wa ba kone ne koda sewom. Nyame amfa fie ni akyekyera Fred David. Ne de aba be soa. Ne maame muntumi hwo mu tini a wo mati kɔ. Ne de na ba be si ufie. Yes kwa.